Ako ne pičane, kako te bude. Daddy, come on. Jel? Daddy, hello, people. Hello, Jel? people. Ne people, nego people. Dobro. Ništa, babo. Ništa, padam do kolo. Drago mi je što sam uspio neku želju da ispunim i uvek svaku vožnju kad odradi ja to snimim za YouTube, za neku društvenu mrežu, nebitno. Ta ideja je došla pre 5-6 godina možda, kad je baba počela da gleda automobile onako začuđujuće i bilo je smešno. To je bila njena reakcija na neke čudne automobile koje sam ja nabavljao u to vreme. Tada, eto, kažem, babo, hoćeš da probaš da voziš, da ono, ma ne smem, ja to, nije to za mene, ja sam stara, njen glavni izgovor za sve uvijek je ja sam stara. Kažem, babo, ti izgledaš mlađi od mene, ajde upadaj, i tako je sve počelo. Nije mi baš svejedno, uvijek to bude, da kažem, napeto, zato što ona bukvalno ne zna da vozi, samo uz moju asistenciju. Ona uspe da odvozi neki krug. Babi malo bude neprijatno jer uvijek ono, kako izgledam, kako se vidim kao da ima 23 godine, a ne 81, skoro 81. Ja se bavim YouTube-om, uglavnom radim za inostranstvo, to su videi bez priče, znači samo, da kažem, opuštajuće videe, a radimo i za balkansko tržište na srpskom jeziku i u suštini to je to. Videi za opuštanje i ASMR videi, kao videi koji nemaju poentu, ali su, da kažem, na neki način zadovoljavajući, znači ljudi osete neko zadovoljstvo kad ih gledaju, to su po meni uglavnom gluposti. To ljudi vole da gledaju i tu smo napravili preko 1 milijardu pregleda, tako da to je baš dobro prošlo. Pa od YouTube-a generalno može da se živi jer u suštini ako si dovoljno posvećen i samo to radiš, znači nemaš drugih nekih opterećenja sa strane, nekih poslova, može odlično da se živi ako znaš šta radiš i ako si dovoljno uporan. Znači pod broj 1 da se uspe na YouTube je upornost.